Oke guys, jadi gue sekarang mau ngerjain orang guys, mau jail sedikit. Siapa? Oh siapa? Siap. Ketua lah. Mulai itu mulai. Mulai itu. Jadi orang yang ini guys. Nah, lihat guys. Tidurnya. Wah. Ini pasang mic guys nih. Biar kalian jelas suaranya seperti apa. Nah guys, jadi ini. Wait till you see the. No. Kenalan itu ya. Pakai lempok guys. Santai. Bentar bro. Gue. Bentar. A few moments later. Bentar bro, gue pasang ke. Oke guys, lihat reaksinya ini. Di dia teh aya make lempok ku aing ya euy. Geus mulai siap teu eta aman teu teu lompat. Sok buru teu lompat buru. Nah, gue pasang dulu. Buru. Look at this dude. Wait till you see the. No. Anjing guys, cicing wae guys. Look at the top of his head. You see the. No. Lihat ya guys, garuk toko. Tinggali guys. Anjing goblok anjing kita kurang naon anjing tinggali lanjut bobo ieu anjing guys lihat guys. Aduh hey guys ya coba tinggali itu naon Biswa. Oke guys, jadi segitu dulu video dari gue. Dianya keburu bangun guys, aduh. Oke, thank you guys. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wah, nama IG Sawa. Dan jangan lupa follow juga IG wa. Rudy @rudytabuti_. Thank you guys. Jangan lupa follow ya guys.